Bantwana basekhaya angimbingelele nonke entambama egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Amen. Ndenwaka Mthethwa, ndenwaka Mgwenya, ndeni wasezulwini ibandla likaJesu nabo bonke omakhelwane abakhona negama elinamandla lenkosi yami Jesu. Sanibonani bazalwane. Amen. Moya wami namhlanje ujabulile kuba khona kule mvuselelo bakithi eyandulela umshado. Inkosi imbusise. Simbonga kakhulu uNkulunkulu wembekezelo okwazi ukusibekezelela. Nkosi yami osibekezelela imihla yonke ukuphila kwethu. Lethi izwi lenkosi abanye bazothi kunini kushunyayelwa kuthiwa Jesu uyabuya, sebalala okhokho kukhulunywa lokho akwenzeki lutho. Lithi izwi lenkosi bathanda ukukhohlwa ukuthi inkosi iyababekezelela ngoba ingafuni ukuthi noyedwa abhubhe kodwa ze bonke bafinyelele ephendukeni. Siyayibonga kakhulu inkosi bathandekana namhlanje sesikhona la. Simbonga uNkulunkulu nokuba nomfundisi uPastor Sambo abekhona phakathi kwethu. Ayibambe kugcineni bathi lesinamuva liyabukwa. Manje ke siyabonga nalabo bafika namhlanje nonke siyabonga bazalwane imvuselelo yomshado. Inkosi imbusise. Amen. Asifundeni izwi likaNkulunkulu bazalwane, incwadi yezikronika zokuqala sifunde ku sahluko 21 sifunde ku verse 1 bese ke sizofunda nezwi encwadini yezaga isahluko 16 sifunde ku verse number 18 bese siyakhuthazana ngalamazwi zikronika zokuqala isahluko 21 sifunde ku verse 1 noma ungafunda nje ufike ku verse number 5 akunankinga kodwa sizothatha nje amagama amancane sikhuthazane nawo. Inkosi imbusiso oyitholile afunde. Hayi ngilanga lokugcina bazalwane asikhuthazaneni sonke sikhona ngalamazwi sithatheke kulamazwi lawa sikhulume ngokuthi uthando umuntu othandwayo umuntu othathwa ayisolanga ukuya khona uyathunga angenziswa nento angayifuni kodwa ayenze ngoba uphansi kwalabo lebamthumbile labambabile. Kuthunjwa ke into ebuhlungu kakhulu azange ngenzekelele kodwa ke uma ubona abantu abaphansi kwalesimo leso simo esibuhlungu kakhulu. Ungani namhlanje ngifuna ukukhuluma nabantu abakholwayo ngokuthunjwa. Uma ufunda incwadi
yabasefeso ithi hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ngoba sisempini siyalo. Nethi ke impi yethu ayisiyo yasenyameni kodwa impi kamoya. Then ke impi kamoya ayifani nempi yenyama. Lo muntu esilwa naye akalwi nathi ngokwenyama, ulwa nathi ngokamoya. Then ke amakholwa kubalulekile ukuthi kuze akwazi ukuyilwa impi le aphume enyameni abe kumoya. Uma umuntu esindiswa kumele asindiswe angabe senyameni kodwa abe kumoya. Abathameni abangizwayo, Inkosi inibusise. Manje ke uma umuntu ke ethunjwa ukukhuluma ngokuthunjwa kukamoya. Sithatha ke isibonelo labazalwane ngomuntu oyinkosi uDavide. Davide iBhayibheli lithi umuntu wenhliziyo kaNkulunkulu. Umuntu uNkulunkulu bekamethembile. Uma sifunda incwadi yeHubo sihlabelela izihlabelelo ezahlatshelelwa uDavide esende sekweluseni kwakuyindoda kamoya. Kwakuyindoda eyayumhlobo kaNkulunkulu. Kwakuyindoda uNkulunkulu isebenzise ngezindlela eziningi. uSawulu ebanjwe yimimoya, ebanjwe umoya omubi. Saul kwabizwa Davide, wahlabelela Davide, umoya omubi wamiyeka uSaul. Lokho kwasho ukuthi le bekuyindoda kamoya. Kodwa ngicela sibheke namhlanje phansi kwenkulumo engithi ukuthunjwa. Le verse lokuqala lithi uSathane wasukuma ukuthi alwe no-Israyeli, ukuthi alwe nesizwe sikaNkulunkulu. Njengoba nikhona la uMani Makholwa Mbamba, yiloyo naloyo unempi ebhekene naye ayi-1. Okungenzeka mhlawumbe angathatha kancane, kodwa umuntu ofuna kuba yikholwa la ngempela, umuntu osempini enkulu. So ke uma Sathane esukuma efuna ukulwa nesizwe sakhe, wathumba uDavide, wathumba ifriend kaNkulunkulu. Amen. Inkosi wabamba yena uDavide. Umbuzo uthi kanti uyabanjwa yini umuntu okholwayo na? Impendulo ithi kule Bhayibheli, uSathane wasukuma ukuthi ayolwa no-Israyeli, kodwa wase usebenzisa uDavide. Waya Davide efuna yini ukusebenzela uSathane? Cha, ebengafuni. Amen. Azange abone naye ukuthi kufike isikhathi sokuthi athunjwe. Wathi phapha naye sekasezandleni zomuntu ebengamthandi, ebengamfuni. Waphaphama esesetshenziswa into bekungeyona inhloso yakhe ukuthi akwenze. Amen. Amen. Malamagama lawa namhla entambama yokukhuthazana ukuthi maKristu nina eningabazalwane, na wonke umuntu ongena kubuzalwane, kungena kubuzalwane ayisukujoyina isonto, kodwa kungena kubuzalwane ukuthi umuntu athinte uma ufunda izwi leNkosi lithi uphuma embusweni wobumnyama aye embusweni wendodana kaNkulunkulu wokuphila okungunaphakade. Ngamanye amagama, uma umuntu asinikela ekholweni, kunombuso asuka kuwo. Kulombuso usuka kuwo ngoba ekhululwa inkosi enamandla enguJesu, angena embusweni kaNkulunkulu. Abathameni abazalwane, abathameni bandla. So la sibona ke ethunjwa uDavide ukuthi ke asebenziswe umuntu angamthandi. Wamthumba ngani na? Kunezinto uSathane ayisebenzisayo uma eyothumba abantu. Zinenge izinto ayisebenzisayo ngendlela ezingafani. Kodwa uDavide
into yokuqala amthumba ngayo ukukhukhumala, ukuphakama, ipride. Abathambeni abazalwane, Amen. abathambeni bazalwane, Amen. manje uma angena kuDavid ayinkosi, ebebekwe uNkulunkulu ukuthi abe inkosi, wayebekwe uNkulunkulu ukuthi aluse umhlambi wakhe, kodwa wangenwa ipride, wangenwa ukukhukhumala. Waba nesifiso sokuthi labantu engibalusayo, labantu engibaholayo bangakanani. Angisho umuntu the more aphethe abantu abaningi uyakujabulela ukuthi yangi ngumphathi sanibona bazalwane. So wafuna kwazi lokho, and lokho kwakungaveli kuNkulunkulu ukuthi kube njalo, kwakuvela kuSathane. Uma sekungenile lokho kuDavid, izwi likaNkulunkulu lithi wabiza inceku yakhe uJowabe, wathi phuthuma, hamba nibale isizwe esikhona. Izwi likaNkulunkulu lithi bazalwane, nengceku yakhe le ayibiza yambusa, yakhuluma ngezwi eliphansi yaDavid, lokhu sekunini ukwenza na? Akusibo bakho bonke nabantu babusayo na, kodwa ngoba kunento embambile noma kukhulunywa naye akafunanga ukubeka indlela, akafunanga ukuzwa. Wathi Joab, uma ufunda ngamanye amahumusha lithi iBhayibheli bazalwane, lo Jowabe wahlulwa yizwi likaDavide ngoba ebesenqumile lokho besekutshilo ukuthi kufanele kube njalo. iBhayibheli izothi uma ufunda ngamanye amahumusha, wahamba Jowabe wathatha lo msebenzi wawenza, kodwa enhlizweni engemnandi, abona ukuthi lo okwenzekayo kwaIsrayeli akusiyo into evela kuNkulunkulu. Inkosi umsanduseni. Ene uNkulunkulu wazama ukuthi akhulume ngaye uJowabe, amtshele kuDavid, David, lo okwenzayo akufanele ukwenza. Wathi sengishilo akube njalo. Inkosi umsanduseni. Sibona ukuthi uma David ehlaselwa ukukhukhumala, umuntu ohlaselwa ukukhukhumala akafuni ukuboniswa. Umuntu ohlaselwa ipride akafuni ukuzwa abanye abantu. Uma ngabe kwenzeka kuyakhulunywa, ufuna ugcine lakhe izwi. Uma ngabe kuwumbono, ufuna ugcine wakhe umbono. Sanibona bazalwane. Amen. Kodwa bazalwane bami, uthunjwa thina esingamaKristu silwa nombuso, mzalwane wami, engifisa ukuthi uma ungabheka David indoda kaNkulunkulu, lo mbuso esilwa nawo azange uhloniphe ukuthi ungumhlobo ongakanani kaNkulunkulu, kodwa wafuna ukuthi awumsebenzise. Haleluya. Amen. Wamthola wambamba. Nolamazwi entambama bazalwane, ngiletha ukuthi singabantwana bokholwa, singabantwana bokhanya, uma bazalwane sikhululwa embusweni walomhlaba, embusweni wobumnyama, kunempi esingaphansi kwayo. Haleluya. Uyafunwa, uyathanda awuthandi, kodwa uyafunwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uma ufunda incwadi yabaseKorinti chapter 2 ithi akusisibo esingawazi macebo akhe uSathane, funa sihlulwe nguye. Ngamanye amagama, umuntu okholwa esekholwa ephume efeni wangena ekholweni, kumele kube umuntu kamoya, kumele kube umuntu onokuhlakanipha okuvela ezulwini, kumele abe umuntu owaziyo amacebo
amaplane kaSathane. Sanibonani bazalwane? Amen. Ngoba uma eza kuwe ngeke umbone ukuthi umSathane. Haleluya. Amen. Ngeke umbone ukuthi umSathane. Elimeza kuwe angeke angene ngento akucindezele ngenkani. Unendlela, unokuhlakanipha le afuna ngayo ukuthi laba ababantu bakamoya okungabantu bakaNkulunkulu abathumbele embusweni wakhe. Kungabo ke la sibona David ethunjwa, esentsenziswa, esebenzela icebo lomubi lokubala isizwe sikaNkulunkulu. uNkulunkulu engashongo njalo. Uma ubheka izwi lenkosi lithi bazalwane, uma eqhubeka sebabalile abantu kwangena isifo sabulala abantu. Haleluya. Ngoba wenza into engafanelanga kuNkulunkulu. Naye David wathi umephaphama evula amehlo ebona isizwe sikaNkulunkulu sifa, wabona, lalela ukuthi wabona. Uma ufunda iverse lika 8 lithi izwi lenkosi kwaba nguye David wathi Jehova ngonile kuwe. Abathamela abantu abasedlule. Abathamela abantu abasedlule. Inkosi umsa iMoses esentshenziswa into engasiyo iplani kaNkulunkulu ethunjiwe umntwana kaNkulunkulu. So ngifisa ukuthi singabazalwane, singabantu esizinikele ekholweni, baningi abazalwane, baningi abantwana, haleluya, bokukholwa bethi sebesinikele ekholweni ngoba sisempini, alandelelwe aze abanjwe, asentshenziswe, asebenzele umbuso ongasiwo umbuso wasezulwini. Sanibonani bazalwane? Amen. Alithameni bandla. Amen. Ngicabanga ukuthi abantu abakumatheve lo siphasi baya ngoba bayafuna. Sanibonani bazalwane? Amen. Phela umuntu akayi ngoba efuna. Abantu abasebenza uSathane bayi ngoba bathanda. Kodwa kunezindlela uSathane ayisebenzisa ukuthi ababambe abasebenzisi. Ingaka abanye uma baphunyukile into abayikhulumayo, Inkosi ayibusise. Amen. Lithi izwi lenkosi bazalwane esethunjiwe akafisanga ukulalela noma eluleka. Letha ukuthi bazalwane bami sisendleleni yiloyo naloyo ongumntwana kaNkulunkulu. Kubaluleke kakhulu ukuthi bazalwane impilo engeyakhe ayibheke ukuthi ekuhambeni kwami angikathunjwa na, ngoba angathunjwa umntwana kaNkulunkulu akhona ekholweni. Inkosi umsangosisi. Amen. Alithameni bandla. Amen. Alithameni bandla. Amen. Inkosi yomusa ingosisi. Sithe isayini David esekathunjiwe kwala noma axwayizwe. David ungakwenzi lokho. Yena wathi cha ngiyakwenza. Asithame. Amen. Nochweka kwenza. Haleluya. Yena mathupha wangena engozini. Nesizwe sikaNkulunkulu sangena engozini ngoba ethunjiwe. Bandla lenkosi lamazwi athi asisibo singawazi macebo kaSathane ufuna sehlulwe nguye. Kubalulekile ukuthi bandla bazalwane wonke umuntu okholwayo avuleke nehla wasimacebo yesitha uSathane kuze angathunjwa. Ngicela sifunde lencwadi futhi engikhothile yeZaga 16 verse number 18. Ukuzidla kuyandulela ukubhujiswa, nomoya ochenyayo wandulela ukuwa. Mekhona bethe swazi ngicela funde. Utigaba kwendulela kufa, nemoya wokutiphakamisa kwendulela kuwa.
lapha sithola amazwi bazalwana athi ukuthi Gcapha kuthi Gcapha umuntu ontati kona uma uyagcapha yonke into leyo uyagcapha yena uthi veta yena lethi uthi Gcapha kwandulela ini ubhujisi bese lithi nomoya wena njani lotichenyayo ne ufunda besesizathu Uthi Gcapha wendulela kufa, nemoya wokutiphakamisa wendulela kuwa. moya lokuphakamisa kwandulela ini ukuwa ngalabo magama abazalwa la izwi likaNkulunkulu solo liyaxwayisa kubantu abangamazalwane kubantu abangamakholwa inkosi yomsandosisi ukuthi Gcapha kwandulela ukubhujiswa ngamanye amagama abazalwane umuntu osinikele ekholweni angabe umuntu ozigcaphayo kodwa akabe umuntu onomoya ophansi ngoba uthi Gcapha noma uthi khukhumela ngilokhu kuvela kuSathane inkosi yomsandosisi lithi ke izenkosi nomoya lo phaka wandulela ukuwa niyazi bazalwane bami endleleni yokukholwa siphumelela ngoba unezwi likaNkulunkulu elingumeluleki sanibonani bazalwane endleleni yokukholwa siphumelela ngoba kunabantwana bakaNkulunkulu abaloku besikhombisa besifundisa besilule inkosi yomsandosini lithi ke izwi lenkosi loyo onomoya ophakeme wandulela ukuwa bangaki abantwana bakaNkulunkulu sebethunjwa yilo moya wokuthi cha bagcine noma bekumnandi endleleni balahlekelwe ukholwa sanibonani bazalwane ngoba endleleni yokholwa izwi likaNkulunkulu lilulela ukuthi asizithobe njalo phansi kwesandla esinamandla kuze Jehova asiphakamise ngesikhathi esifanele sanibonani bazalwane amen sanibonani makholwa amen inkosi yomsandosisi baba khona ke bazalwane abalahlekelwa indlela yokholwa ngomoya wokuthi Gcapha umlahlekele ukholwa ngoba uhlaselwe ngulomoya lo moya bazalwa uthunjiwe uyathunjwa angasezwa noma eluleke engasezwa noma exwayiswa inkosi yomsandosisi haleluya ekugcineni alahlekelwe indlela yokukholwa lithi ke futhi izenkosi umoya osiphakamisa wandulela ukuwa makholwa bazalwa siyalahlekelwa endleleni yokukholwa ngabantwana bakaNkulunkulu abanene omunye mhlawumbe uthelulekwa utheqondiswa haleluya amen wangafuni wagcina waduba kukholwa amen ubanga ukuthi uthunjwe umoya thize la kuye then noma eselulekwa angasafuni ukululeka ekugcineni alahlekelwe ukholwa ubangwe yini bazalwane kunomoya wesitha esifike samthumba esendlini yokholwa intambama ke bazalwane sikhona sisendleleni nithi uyafunwa ngiyafunwa nami sanibonani bazalwane amen ngiyafunwa nami ekubalekile kuwe ongumntwana kaNkulunkulu ukuthi haleluya amen yazi ukuthi uyafunwa embusweni wobumnyama uyafunwa embusweni wasemkhathini uyafunwa
embusweni kaSathane. Haleluya. Uyafunwa ukuthi uthunjwe, usetshenziswe izinto nawe ongeke uyithande. Haleluya. Amen. Inkosi inibusise. Ingakho ke Nkosi kaZalwane uthi capha kuyandulela ukubhujiswa. Ngenkulumo bazalwane efanele umntwana kaNkulunkulu uyambisa ukuthi ngezikhathi zonke bazalwane acaphele endleleni ekuhambeni kwakhe engumntwana kaNkulunkulu. Inkosi emsangosini. Amen. Davide waphakanyiswa ukuthi uyinkosi. Phela umuntu akaphakami kungenanto anayo bazalwane. Yes. Uzaphakame kunento anayo. Amen. Haleluya. Amen. Kungaba ukushumayela njengoba ngishumayela. Umuntu abone ngathi nguye. Bona lokho Sathane angene kubo. Sanibonani bazalwane. Amen. Sathane akambambi ngento angasinayo. Umbamba ngento anayo. Nethi alahlekelwe ukuthi noma enento akusiyo yakhe kodwa ngeka uNkulunkulu. Sanibonani bazalwane. Amen. Ngoba phela bazalwane noma kuyinkonzo noma yini umzalwane asuka nikwe yona anikwe uNkulunkulu. Lithi lenkosi uyokusiza enkosini. Inkosi emsangosini uyokusiza kubantwana bakaNkulunkulu. Then Davide ukuze abanjwe wabanjwa ngento bekayinikwe uNkulunkulu ukuthi abe inkosi. Entambama bantwana basekhaya. Haleluya. Kulamazwi athi asisibo abangawazi amacebo kaSathane kuze singahlulwa uye. Kubizwa ukuthi yilelo nalelo kholwa endleleni bazalwane. Livuleka amehlo kamoya. Haleluya. Nizazi izindlela uSathane ayisebenzisayo ukuthi abulale abantwana bakaNkulunkulu. Haleluya. Abathumbele ezintweni zakhe. Alithambeni bandla. Amen. Bazalwane bami uNkulunkulu wami akanibusise. Niyazi awuve kubuhlungu sibe nabantwana bakaNkulunkulu abe lusizo abe sibusiso ekugcineni asilahlekele. Bazalwane awuve kubuhlungu kube nabantwana bakaNkulunkulu inkosi baphile banento ezithize kodwa uSathane abathumbe ekugcineni alahlekelwe impilo yakhe yokholo. Ngalamazwi bazalwane bami entambama ngiletha ukuthi yilelo nalelo kholwa alibe nayo inhliziyo alibe nawo umoya wokwazi ukuthi endleleni niyafunwa embusweni obunyama. Ilelo nalelo kholwa alivuleka amehlo lwazi amacebo esitha. Inkosi emsanibusisa kuze uma kuthiwa mzalwane qaphela akhona kunaka. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Sibongile bazalwane inkosi emsanibusisa. Bantwana basekhaya ukuthunjwa ungasithola ngoba bazalwane uma umuntu ethunjiwe okunye ngabona ukuthi ngathi ukuhlakanipha okunye ngabona ngathi ukwazi kangcono. Sanibonani bazalwane kanti la ayakhona ekugcineni uzayithola asendaweni bekangacabanga ukuthi angafika kuyo. uNkulunkulu umsanibusise. Niyazi ukuthi bazalwane le ndaba yethu namhlanje kungenzeka ukuthi abanye ngathi kodwa bazalwane ngicela ukuthi nina ukuthi le ndaba engikhuluma ngayo uSathane uthuse abanye abale ngaphandle bathi uma ngabe nabo babambenyani labe kade beshumela ngaloluhlobo sebala. Hayi ayikho lento. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bantwana basekhaya. Sizathu babangwe yini bobambenyani ukuthi bathunjwe bangaboni ukuthi bayathu
uyathunjwa ubathe kuthiwa emzalwane ake unake la hayi aboni ngathi bayangibambelela aboni ngathi bayangilibazisa haleluya kanti ekugcineni ukhona la yakhona sanibonani bantwana Amen. uNkulunkulu wamakanibusisa manje kusihlwa bazalwane bami ngisazosuka kule ndawo hayi sikhona emvuselelweni yomshado usukela siqalile manje uNkulunkulu unamazwi wenkuthazo kithi namhlanje amazwi enkuthazo kaNkulunkulu ukuthi singabazalwane caphela ungathunjwa ukhona endleleni ngoba sisempini yokomoya sisempini ongeke uyicabange wena ukuthi ingafika ngalendlela ingxenye ongacabanga ngayo inkosi yomsandosini kodwa ke uma uzophapha uzothi uhamba endleleni ube unolwazi ukuthi ngisempini yempilo engeyami inkosi yomsandosini ngoba uma usathana ezokuthumba bazalwane bami ingxenye angasebenzisa abanye abantu kanti uhloso ukuthumba sanibonani bazalwane sanibonani makhona phela uma sithi silwana noSathane angeke uhlangane naye endleleni ngibani obahlangana noSathane endleleni ake uSathane angasebenzisa omunye umuntu eze kuwe injongo yokuthi wena ulahlekelwe indlela yakho yokholwa ulahlekelwe indlela yeqiniso sanibonani bazalwane njengoba ngisho abanye abantwana bakaNkulunkulu bathi phapha bangasekho kholweni ebengafisa ukuthi asuke kholweni kodwa Sathane wasebenzisa ukuhlakanipha haleluya amen wase uyathunjwa umntwana kaNkulunkulu uwadukiswa umntwana kaNkulunkulu manje ke entambama bantwana basekhaya sikhona sisendleleni lethu zenkosi bakithi ukuziphakamisa kwandulela ukubhujiswa noma ukuzigcapha kwandulela ukubhujiswa nomoya oziphakamisayo wandulela ukuwa inkosi yomsayingosisi manje bekusihlwa bazalwane bami sisayokhuleka yiloyo naloyo kubantwana bakaNkulunkulu akube ukuthi enhlizweni yakhe ayimisele ukuthi einsukwini ezinje ngisempini nempilo yami Jobe usho njalo uthi umuntu ozelwe owesifazane akekho empini yini imihla yokuphila kwakhe na sanibonani bazalwane wena ungabuza ukuthi impi enjani leyo akhuluma ngayo Jobe akakhulumi ngale isikhathi sale emhlabeni kodwa ukhuluma impi yempilo yomuntu ongumzalwane soke nawe mntwana sekhaya usempini yempilo yakho kubaluleke kakhulu ukuthi usole isikhathi uzimisele ukuthi Nkosi yami uze ungisize Jesu ngingathunjwa ngingalahlekelwa endleleni yakho uNkulunkulu umusa akanibusise bazalwane haleluya sibongile bazalwane MC thatha indawo yakho inkosi benayo amen Yeah.